lan de nắp mấy từ mà bà lan hăng xin nghe về mùi lan de bani salam trái này tâm năng cao ông năng ayen hay ang hipak phá đâm bu cao ông đây lạc ba minyong phá shi đâu kia nóc sa cả dalan tamano numan chín lâu ang tam phá hay ang lạc ba cao ông tui show mà lạc ba mong chong yong tam phá sự tamana yupu mà lạc ba nang cao ông mực tishi wa hemlock tai ha hymn number 403 okay hymn number 403 taman Father's Day hymn hay ang Mother's Day hymn lana haka ni cha hay lok tu bude cha cha mayong apong ito bu tai nang to kheme mulan chamme kawang de yelak ba phanna pha bu pai lokatai hau sha nan pheng nang hymn number 403 kadok me apa yayang ki yanang Hymn number 404 Yang Ching Mabu Yang Ching Oh
430. 430. Hadaw apa katok. This is my father's world. Tamana palanya nang nya boy. Iya linga taupu. Imana linga taupu de yong minyong palak shunang. Sapa yong bupai hayang mukpi pai ichi yang boy. Taman apalan inang bulan ngoya boy. Kawang de iya linga taupu. Hadaw de minyong pa tamana. Akaloklak anyo i de mikti shiwa tamnak. Anyo ngok pulano yelak pakawang de minyong pa kay nang ba ayen may mongolak chingna. Okay, tanap yelak pa kawang de mikti shiwa pa ibuke taman chamshen yo kawang de yong yang hadaw hem yelak pa lokatay ha. Tôi là hem lung tật khó cha, aleng cha mù bù ý đừng nguy. Yungwan bade mong mày hem lok tam do, cá độ như ở say. Yungwan bade mong mày phải yupa kam do, ý si sau mà mong mày hem phải bay cây. Mulan de nam mày. Hallelujah. Praise the Lord. God is good all the time. Krisama Wang Simpai Taibu Taman Pei Tini Bubu Speaker Reverend Nyumba Muyanga Tikon Soching Suko Women Pastor Muyanga Sausan Yulan Reverend Apu Palan Youth Associate Pastor Muyanga Yutlan Tini atau Father se Taitam omlak chingna se ausin awin payeng onang muilanda mongmayanang poniyanang ane anye ne se apalan ausin payeng onang
numan muilande anyulan mabu ane nanghu nang hayimlan tuman yikau mabu Father's Day ngaulan China tamnengge tini tawa taman phe chone tailak Taitam haki e hauganing Konyak Baptist Church mon pani Taitam Nyih 21st June 2026 hipak 10:30 am ngaumuk tini pu chin me pa cha awangba Thessalonians apong I aleng panbecha mubu panbi idungoya nyawlelak new ma Ashim former women's secretary KBBB chongpa chenau latwang vice president KBCM youth number chama achaw lai iyanga yuplak new ma ngapnon sausanyu ima tobu sailak hay takpulan jingne yupu wilak pastor lim hemcha loklak pumainok choir pli lokngau nyanau silien nga palan jingne yupu wilak nyanau manbo associate pastor vok kawangau ya apailak nyawlelak new 30 minutes nit tuitama yoplak akung tini tamane chunlak Taitam haki ngonang singlak ngaulan I yang olak hibak yanlak jingne teman be yonga yaha hongli mongmei yanga tamyanga lokele tambu worship team lande yonga mongmei anang kawanga numan ayan tuisaude jinde muiman tamse sa number I mengopuki number cha mengopuki achaw lai iyang yoblak jingne sausan yuda hipak epatam nengge Muilan man mayok eba dawa ka ngau cha ke nang yoi noksa mai wanglam lam okpu hayang yoi hayam lan semal lam phim wang samphai ang okpu kada ne menglak bongbong hangjing ne kada jai yoi noksa ma wanglam lambu yaman ma I hangga ka wang bumanok pawateklak to yok nang hallelujah hallelujah Secy ma wangoye kan bu ba cha hayang yen khawang Yubadan bu haba hibak mai yen mai mui manya abai bujina awang nanang de menyong fa boy kadu nyu singengen bai ane hunai khampai sak ayo okbo yen hibak mai tumandang ma mui manya abai bujina ya sanya li wang dang khawang nang de menyong fa boy nang mui manan da bu haba hibak mai ta edawa au simbu nang da tinglak bu nang kadalan hado khamjing yam payok tege yongwan banang de menyong fa nang kadu nyu kada na meng da buda ngabu ngama tai bu chudai ma lai bu miklai ma ngobu nyu ngo wang lama ma anu idau yikim bong anang hayang bo tamana pa bu anu khongkum hadau khamjing wang da bai phai chamja hadau anu nang awena tampa o yungwan ba chi so anya na hadau ba ni ja phayo samai bu ni kadu nyu akan phi ma yungwan ba ka wang palan de yinon bu ni nang atumanda moi manya abai ya sanya li wang dang khawang na menyong pha boy o yungwan ba chi so anya na atam hadau Taitam omlak tina paihu si buda takai din bo kaya judai mong sang bu leng ma au singo nangge yungwan ba iman dio mai dam bu sapchi nang pha dam si hayang atam mai ngo yang phaida kadu nyu nu hayang palan atam yoi noksa bong jong ma yoi hayim lan phai mong bai ngau no I yok bu atam ngonang bai wang dang khawang iman ayano kadu nyu takai din kadu nyu Secy bu man bai ba iman ya hao ilak ba hadau khamjing danang awoy pai dam pha o yungwan ba kawang hayang ma bu kada payong lan yoi hayam lan hayang yoi nok soko nyulang anga do yang yimching ma bu natan balan payong lan siong anang o ba hadau lan ya hao wang dang chingma nang si so ma toloy mai ang na tamdaw o yungwan ba kawang ayen mai ngo yang sina hadau Taitam omlak china payong lan payok tike wang dang kawang nang anyay moy mana tampha o yungwan ba kawang nang da yelo bunyi akan phima payong lan akan bu payong lan da yinon bu hadau ni Taitam KBCM lan o Taitam chatam yang onang wang dang kawang chongpa mo yang Taitam cha hem cha se ya Taiwan da yungwan ba
ngau bu ma lokal lay bu ma nyau bu ma semalam pi ma wang tang khawang nang among bu ke woi na tampa anye na nang so sanyu hangi ba pa ja hangi ba ya phan mong la khata khui nya ngau long nang yungan ba kawang ya tai hoi sanyai sangau lak tina nang achau ya ha angan na lamoi tampa o yungan ba kawang hayanga chai lak tina so da ngobu pang nyu ha na samung jang apa nang so sanyu ngau bu ngau ga ya pa yong atam no hoi tani ngau bu ngau ka ya nang song da woi ba lak tina meng ha bu phai sot ok lak anganong nang ya kayo sa Taitam jahim jasa linga chona taiba wang tang khawang nang bu sepse yang anganong yu jiso man mi yo poi ran se ba na mo ngai yo amen Yo patambu sausa nyude minyong panang kawong muiman. Number ima tobu sailak hey takbulan jingne yo puwilak passer. Yongwan ba mikti siwa bufai yitlo tamdo. Tobu ya hayanga I ko nyuide bege. Adawa kawangau. Tamana ya baibu tobu. Namno ya bailak jinese. Sausan balanda hibagemna. Hymn number 193. 193.
ada me envelope ma pe ngonang tanyi e yengo nganyi bo hanyunyi finance lana e lak ching ne se tau nang yopum o madabla teman fei tau ba tobu kawan yak te shema dama fan fa yop lak ne teman fei tikon ujewi kong de yop do dong nang teman bai dau yup keneng anolan teman da cinta sipsi yang akan dewian kaum ba yok isang bu libu sang bu kadang nyuma nang halan teman cincong wang nyu ya boy nang le yup tan kia ada ba hepak ngambai nang apa temudan nang jalak menyong ba bai yen kaum ba kadang nyuma nang halan teman en mengolak lanjing na nang semel lembe moy mantam yang ge atau yup ma atau lan yup ma bu yen yen to bu ma sing nyu ngan nyu ma yen mok yen ha ma hoyak lai pha ma nang men ma ya ba yang ge yen ko ong ba teman yak mengowan da au sing bu iwang yungoi yok sang bu ngo nok phayang bu nang men ma ya pa wan da nang paulan moi lan da moi ma sip sip hadam yat chi pau ya boy pha yok pa lak pa ya phan ngo bu yan lan da nang u la ka bak ching da yen mai ka dong yung ba bong bong nam bu sing nyung nyu semen lambe nang mai man tam si hado ba sing nyung nyu hayang nang da to bu ha bu kaya nang alan to mana nang angjing calon bu tu shau ma chon lang jing da nang alam ka ep tam si ado ba nang men ma to bu ya ba bu chau tam ma moi man yu to unu ba chu ta ep yup nang hu ba khong ko nang mong eo amen awang na sausan walanda moi man special prayer nang chingne no nok chingne ayam chingne nyong ba new balan chingne special prayer request nang mong chang ma ya baibu ngo bu na myang ga ma yop lak chingne hebak hadaw ya nang kawang ngawa hadaw gi inang Oba mong hembu ma maya lak ay mong chang o maya nang hapoy ating pa tay pu pay bu ayen pe mong maya manang oba tuman ayen ma may galak yang ma si do yamay bangay lak ay mong hem ma nang oba mong hem ma daya bay ayen maya puna myang nang tau jina alam ma bu ma oyen ocean tanap nang hangki kawang song da ya abaya hayim jingna monghem lam nyu apa tampa ayen kawang ma nang pem tang ta ma tak ada ngok bu jingna mai dam lak pa wong yua yen ngok bu ba yong wan ba kawang song da nang ating lak bu bai bai teman jam se yu bai bak ya lak ayang atanap net exam pa bu hebak ada ma hayim monglong anio manli net exam pa lak china yopum umpa se ayo bai ngonang heki ma bu hayim lan KBBB hayim lan tani ada exam mai dam yana tau khema nang ha jing ne nang o sa ki ne myang na yopung omlak jina yong okla takaden bango bulan yong okla hayang yopu prayer request hang he nang mongjang tim ngonang ge hadau jing ne kawang song da ating lak bu fai yong lak jing ne sa doi bak ep nang kawang ngi de ge kawang ngi nang kawang ngi nang kawang ngi kim nang angon neng nai lak yenang kawang song da pai bu kai mai dambu ngonang hado im love you me takpu mai dambu jingna monglong tobu thanksgiving o nya ngonang heki
kawang teman de yasanyali tuiling bungonang linga bayang ge tanabo naman pay linglak teman moilan meng moiha aniu kada chanyi yonglak jingne tay bungoya kawang moiman yongdo kawang moiman la kawang nang yong bunginang hayang hado se kada song de yichi hayang boy kawang song de ya painang kawang ngao ibu hado te wo yelap inang ki au ba mong hembu maya lakai mong chang u maya nang hapoi ating pa tai pu pai bue ayen pe mong mai manang hayang hado mong mai ma dom lak chine kawang song de tuman hangge yi ase noksa hangge yi ase ya bay teman jam se yo pu ya yo ba haleluya chao ba ada ba yongwan ba kawang au be tak mai lak yang ma sedai hadau tak ye mai ba hebak lau ya bay teman mong hem bu manang hayang ada mong hem ma wan da mong chang maya nang hayang hadau ma teman jeng tak yong na myang nang chu dai tak na myang nang mong chang tak na myang nang mai tak na myang nang ma bu ma tak na myang atai nang hayang phai le yang khai wan de ka ham ma mai wang de to mana ka ham man wai bu ma le ka byang bu yingi wan de yong ya ka ha wan de ku ba lai balan bai wan de hayang lawan mai yong opu ngai wan de mong hem myang ma atai nang hayang hadau to man ching ne mong chang ma ya nang hayang tak ne myang atai nang hayang bu ka wang nang ngau ibu kia I will restore the years. Hadaw ibu kia. Awian na usin doon na bada mo yung ngonang ki. Maabu yafan man ye hebak hangsan lendi ki. Hadaw wang bianglan. Wang dang kawang yamaabu yafan ma. Tak may damyang mong may ala ya apay na dampa. Yok usang bu maabu mahaw pay bu ching na. Mong hem ma da ye hayang mong hem maabu mong chang maya damyang mahi me. Yui ha yok usang bu ching na. Yui nyu yui ba adang siu bu cheng na nok sa dai cheng yang wei bu cheng na ma bu ma maya ngonang bai ado maya bu mong chang dang na myang da ye ang yen na ocean sanga so si bai ngonang ge ado anu kawang nang sisa bu om bua anu nang awen dam yang ba awen ocean ating lak bu bai anu cha na kawang nang song da bai nang ado anu nang awen dam do hayang dako nang maya dam ba hayang anyo ayano Nyih senang apa udampa hama jajang cha lende bu wang biang lan anyo wang dang kawang leke biang bu wang biang lan ne danyi babaye nganye babaye nang hayam lan de nang apalak ada mong mai ayong chingne wang dang kawang nang menyong boy haleluya wang dang kawang anya ine nang mo hemana dambu nang ngau chingne semenyong fa boy Revelation chapter 21 verse 5 mangobu kime He makes all things new. Kawang nanga kong kimbu alana lingayinang. Dauching na duman ayen. Noksa pongchong kong kimbu. Hanghi ya panma sangabongongo. Kawang nanga singongonang. Nang songde duman agenda ya abay boy. Hayanga say nanga alana lingaye. Monghem ating ba ayen monghem ngone dampa. Hayanga tanap ayen ocean. Nan sa yung bunoy yok pa takpu sangbu bay bay ngon Nazareth Jesus Christ do be healed in Jesus name hallelujah be restored in Jesus name Jesus Christ amen ayen alana lingi dam do Jesus Christ amen hadaw takpu sangbu may do sa nang sosan ba do wangdang kawang nang mabuwong yuwe Jesus amen may dambu wong claim na myanga receive na myang nang hayam lan china fan fa yom nang hayang danap oyan ocean net exam pa ngo KBBB mo bo hayam lan kawang nang Taitam kaksu ngai na dam okpo lam nyo abadam dos yom nang tolan na soba nang mo ngai yew amen kawang moy man
Tobu hai takpulan cingne yopatambu Reverend Yum Bada minyong panang kawang moiman. Toma ungpong ngau cahaki ihunang tini ngani bucua gari anye nese garia cavi yanang ya boy kulak cingne yong nyai sama ku atai nang ambo sa do mo yong adu gari number NL04 F0139. Repeat. NL04 F0139. Ado mengiyong nang tanapa kumjingde pailak jingne kawang de yopo kumlak jingne yong mongka sangnya ke mam dam paibu jingne pi bunemeng lok saki nginang caviza adowa gari angadaw buyang tau jingne rightful owner service so yang pai me pumenok office se pai yang atau ya o se numan thadu itam nangge number 5 hem cha loklak pumenok khair sa pumenok khair lam hipak epatam nang
Kau mikti siwa tamba yasan yali emeng amai phe lokatambu pumana Kerlande minyong panang kau ngai ilak pemuiman. Number 5 lok ngau nyanau sili en saya dah hipak epatam nang. Mulan de mai awang ne apalan mulan de Happy Father's Day salam ngau chain tam nang sa taman pe to ilak lok ngawa apa phang me nyai lam amai hangko nyu ha ayana apa phang me nyai lam mai nang hangko nyu ha ayana tani bu ni nyu amai chungne minyong ha apa nanga song nyu lapa apa nanga noksa chingna tokwan apa nanga min okcha se alam cha noi ibu yok nang wang hengoi bu muiman kaya asaya teaching kan ngui ong nang simil lamfi nang ombu kaya minyong lak alam ma ngonang apa nang mongyong bu a may nyu sine yong nang apa nang chudai konchong a wang san halan pangbu ki e hayang e kadok nyu de pi lang e wangai tam nang kawang e lingpu yoma apa wong senang se lingtam apa en ngau bu ngau meng a ken bu wong ngau nyu ayong apa a chinte konyau pa amai yoi ba a hon nyoma hon so amai cha apa kan bu a yeng chung lubu sina ka tang tau bu pai satau mung sang mong miang mong pai asai nana opu pai hipak asai me mong mai sida sa apa ni pon wau nang apa ni mui man ni apa yaha ka wang te panapana apa celawa tampa yimching mabu apa lante amyang winter me yaha tului maya angsi o ka wang yimching mabu apa nang yaha ombu kaya yelak pa mui manpa amen. Lok ngau tembu nyanau minyong panang kau ngamuiman. Number 5 palan chingne yupu wilak nyanau manpo associate pastor saya dah hipak epatam nang. Awang na palanda nyulan hayanga hayam hayanga huyam lan mapu awang ba mongmai bu palan mongmai ni Happy Father's Day atau wish na mga tamnang kawanga numan ayen may me chalaw sang shawa mo yamana tamsi tawa apalan chingna yopu hipak hadaw prayer points ya atay ba kawangaw itam kawangau cha tau kia inang tat ngau apung ta aleng nyit Proverbs 20 verse 7 kakshu bu ka tawa ta tau bu yinang bu ayen cha na winang i paido wui bu hayamlan muiman bu pa payamlan da kawanga muiman pa awang ba ma payamlan ching na se temane yublak prayer points hadau ki ngonang awang ba ma payam lande tini dungui ya ayen mai kawanga pau paibu chingna se first point ma hadau yopha ni subu ba ma yui hayam lande noksa pongchong wi oklak chingna se kawang ma bu konchong mai yuwa iman chingna yopha
lem subu bama apalan atam chokai mokpu hayanga yoi noksa pongchong yoi nyu halan tai yetoba chingyang mawa kembalan iman payo ni cha pa kawanga iman dangawa tam si o se tamane iman chingna tai tawo yopa hayanga please subu bama payamlan ayen amay mayila pa angat tampao sa kawang da iman ayen amay yopa ayang ngaywang bu hadaw ki payamlan ni ma imano ayen amay ma hawa tampa ayen amay mo ok na tampao sa taman mo ilan cham sa yopla kayang chingmay lamling Nyulan hayang hayam huyam lan aushin ngo nangki nok naman meng bulan apa naman meng bulan aushin ngo nangki chingmay lamlinga taman muilan yuyuy shot pu nyuy chingmay yong yanga apalan chingna iman syang machun na yop pu na taman muilan cham sa yong ha chingmay lamlinga taman muilan cham sa yong ha hayang apalan na shot kay sa tawo ibu prayer points lan ya taman muilan cham sa yop pu hipak ya Hallelujah, hallelujah. Kadok hayang wang tang linga ngai pu yan wang tang kawang nang minyong nang hayang upa jiso. Kadok nyuma upa jiso nang payamlan nang upa noksa pongchong chingna se nang muiman pu payamlan chingna se nang de minyong pa bui hayang wang tang kawang upa jiso. Apayamlan noksa pongchong yoi nyu ha wei wanda wang tang kawang pa yoi pa ma hayang yoi noksa ayong ma Jesu Krista nang kanbo hayang nang subshibo hayang nang pawudik puwa tumana apayam ma upa ngiyo okpo hadaw payam cha na menga tampa hayang yoi noksa pongchong wo ye Taiwan da o upa nang mapuchu dai konchong amai pai imana wo ye tai na tampa se wang thang kawang nang de yop nang hayang upa Jesu au shina payam lan chokay nga po pay yoy noksa pongchong yoy tay pa kem yung chingyang mawa kem balan aushin ngo nang ki iman chingna so tumana o pa ni cha ba ha nang song da iman lay yi oklak chingna se iman chingna tay taw yop nang hayang aushin payam lan upa jisoy yoy hayam noksa pongchong chingna se sangbulan aushin ngo nang ki iman chingna se kawang nang chamatam lak se tumana chingla ka tay nang hayang tini payam lan ni ma aushin katalan takay siyang puma upa araw payam ni Taitam mayo okpau pulan atam ngo puna meng kama iman chingna so nang mapu may tambo nang mapu subshi yu nang pa o wang tang kawang ngai wang pu hataw Taitam mo sumay pu kami man kuklak chingna so wang tang kawang upa Jesu nang mui man pu payam lan iyan chingna sa minyong pa buay hayang wang tang kawang pa nang nalay na payam lan yoi noksa pongchong pawudik lak chingna sa yoi nyu hayam da nang kanbo hawlak chingna sa anyo nang shipshibo nang pawudik po ki pawudik lak chingna sa mui man pu payam hayang yoi payam anyo yoi noksa payam lan kanbo hayang imana pawudik po ngiyang uba nang kanbo tumana mikshaw mali oklak chingna se nang mikshaw mali bo hadaw payam lan na menga tampa se nang diyop nang hayang payam lan yoi noksa pongchong hayang yoi nyu hayam lan wo ye Taiwan da nang mapu konchong wisdom pai woi na tampa se nang diyop poi hayang auyen payam lan yujok hanga yoi noksa pongchong ye dai pa kia mangonang ki pa nang ni cha pa imano nang songdala e pai lak chingna se iman pai nang ngau tampa se nang diyop nang hayang yila pa apayam lan iyan chingna se chalo sang sawa nang mapu iyan may yuyop nang ngaywang hadaw ki po hipak amay may imano iyan amay pay hawa o maoklak chingna se nang mapu moyman nang mapu iyan chen yuwa Nazareth Jesu man mi yopoy tola na sa iyo pa nang mga yo amen short po oklak Taman fay palan chingna yupu way dambu associate pastor nyano manpo da minyong bufanang kawang anyay muhiman pumanok so chingaye palan da yupu dambu dokte anu aching habu hingau timyang wanang daga masamay may bu siyong yong bu nanga sakhang bu yaw palan nok sama hayam lan jingna nyong lan jingna yoy jingna hayang boy pumay nok palan numanda
bumanok so chinga wangsem ayong honang kan bu honang. Hadaw bumanok mapalana yo onga wongbong. Hayang atoman jingne tokwan se e shibu ayong pai ajingabu hingo timyang ngonang. Linde bu hibok ma Father's Day, Mother's Day Taitam. Tamana Mother's Day Taitam bumanok so chinga anu Father's Day Taitam hingo yak jaya taman woman ministry kaya. Palanda sipsi hawa kan bu hawa pa bayangi. Tening temana Father's Day, Mother's Day hadaw moi bumanok Taitam ne jona tailak jene. Taitam ya adainang. Tau kema hangki ibai sebu anak atailak. Bumanok so cingkaya jaja maa. Tenyi bu Mother's Day hayang a Father's Day ki bu ma Taitam ma. Yoy nok sambu hayim lane nyung lane pagayo sa hadaw ki directive panok. Wang biang adam ma menyibu lindu Mother's Day ki ane tinyi ajing ajitim ngonang tau ki o panok. Tau kema hadawa cinta palak wang lam na yici. Hayang berpumainok directive mateman kemlang. Tau jana teninga ajing adim ngonang. Cing mai lam lenga payong lan yue so cing me. Pumainok akan bu hobu hadaw hingau. Ajing abu ya lak cine yong lak cine siop to China dam nang. Hayang naw silan yut lan kaya hadaw hingau pedam lak. Hadaw China dam nang. Sausan palana yalak pa coordinate na miyang bumailak. Payong lan yong kay. Hengau ya bulan sot kan sot boklak. Hengau wang man tim ngonang.
akan ma pibu ngok penumiang ko bayong lan mando ngok ma yak huanga hau keu julan atau ngilak cina atok ki koma hengo mando bu bayong lan cengok suya atok ki koma mando bu ngoya yak hungai amai me mando bulan ngoya bayong lan hengo wang mana timyang ke bayong lan cingne hajalim konga hai timbu hayang bo tai kema tonang muki e nyong lan cingna hajanga timbu Mother's Day me koi kolim pai pai le to yang gi tenya nang jang to ngo gulak ki ngi nang teu jingne men's ministry teman palan yelapa kawang ang jing dui de mong pa bu bong bong yoi nok sa phong jong sa jingno mong pa bu bong bong hebak fi me palana apano myang hayang husband yui soko jingna nadan umyang nang hakia pumai nokte hayang noksa de numan contribution yong bung bong myang yong isia pumai nok so jing ya buto China dam nang palan de kawang ayalak pa muhiman sa teman pai tinyi palani kawang ngau tam halak jingna se speaker Madam Ashim nyegyang ngonang yada pumanok so chingkaya wangsam hawa ani ukan bu hawa heng hauja palak daga matau hibak yanangi Madam nang tau me tau de jam lailak jenis tong nang Palan jingyu petambu nyanau ane hingho 9 nam no tambu nyumba ni de minyong panang kawang ilak pemuiman sa teman kawang ngau ya pailang unang tokai speaker pun ya pune teman mui lancam se yong ha sa kau nyau lelak madam de Ipak epatam nengki. Sota. Tawa Laija ihunang Joshua chapter 24 verse 15. Joshua chapter 24 verse 15. Sha numana yungwan ba shau ye shan gama numana ohi ba shau shan lakai tani mu lido yang yin kayanga numan payam lana shau shan bu kawang lan yajima amol lan kawang lan oyen kamagma numan ngonang hapui tau hayang tinok nok salan tamana yungwan ba shoshanlak Joshua chapter 24 verse 15 anyo 1 Thessalonians chapter 2 verses 11-12 hang jingna numana singnang iba yui hada John buki numana numan
Lili de hengadam hayanga numan wong nang na dam hayanga sagi pango kawang shoma wong wibu ayen ngolak jingna awa numan I yui angjing hayanga mikishiwa tangda nik hadawa kawang au ngonang dawa janda Asia debu jongba ni jongba ni yumba shoshan yu shoshan balan ayi ayonglan anyo jambu kung anena apalan numanda yong mungmeibu anyo minyong pabo china tamnang tani hasan apalan yupnok da bay okujingna numanda anyo hadaw ma umbu apalan anyo nokma ngobulan imando Happy Father's Day teman mungjang mabu pona yanang numanda kawanga muy manshi hado kipu program ayongda ada kawang ngau lak jingna hibak pabu da yonga mung meibu anyo minyong fabu hado awang na China tamnang tamana over Facebook ma noksa amay family photo nilagay katalan ma yung kamen panang kak shubu wanga nguibu noksa oyashi kama muhiman bu noksa hangshin shamay bu noksa si yung taman mungdo sanang numan na hanggatay yasing haboy hadaw kibu ngiyang yung mungmay nang ano aya hadawlan hangshin shamaybu noksasi sa tenang taman noksalan anyu apalan new palan taman noksa wang nguibu noksa yang sa ibu kongkam taman mung mahatawa ye iokpu mangogalak kibu hatawa wang nga ye iokja habui sakoja namyangyanga tawa hangga wanga nguibu ana kawanga muhiman pabu noksa linglaksi sa ngangbu sakoja dani hataw mayongnang tawa yonga ngangnang anyo kia sakolan ma nganglak sa hataw tenang dani tawa ngawlak ngawmeka tani pujan ma baca hatawa behind the topic there is also like the father's role in today's generation abaca tani jin mahangi tuisho linglakshi hataw pa niya Sonora Louis Smart Torch sa menbu sako 1909 ma akung wangyanggi inu lipu pay iba John Torch sa menbu iba yung sangyak noksa na mano nahalanda na mano jongatam hadaw ngiyang hadaw sako government pay siya hadaw pa ni ngo oklak jing na yung hokyang iya tuiling bujing na taman hadaw pa ni ngo oku tani taman hadaw observe na mengnang tani ngay ni apaja auhisi taman ja teha taman leiwan da apaja auhisi si kaman na tan yu baja ngonang iya yung important figure noksha majia kungtap majia chat majia yung important figure jangonang anyo shong new kia wong nangangobu apa jangonang jongwan bangonang protector anyo iya lai nyo ba yoshi kama kunyo ba a teacher iya ngonang anyo hengbu pabu kata noksha majia yubilan pejia iya hengbu pabu kata jana ngonang
Apada nahalan na hanggatay bushi. Research na meng bulan na ianggi. Apa wongo bukata. Apa yan bu. Yan ibu bangonang. Apa nalang bukata. Apa nyawalay buma yung may bukata. Apa naw may ja hero. Apa hero jangonang. Noksama jungwan da anyo pawatik po. Jungwan ba anyo pawatik bukata sa nahala na hataw tenang. Anyo on the other side hataw iyangki. Apalan na nahalan da hangshin influence yesigma impact ngo bushi. Sigma anyo lana 39% impact ngo nang si inang. May mabu apalan may mabu influence na mengpo. Anyo apalan na 67% hadaw impact mo nang si inang. Hapoy new bani na mano nahalanda bawitik kama 74% mo nang si inang. Hangsin may busi. Apalan numanda hangsin mung hama. Mung yung numana nahalana numanda lenang. Sigmund Freud hadaw iyangi. I cannot think of any need in childhood as strong as the need for a father. Nahawanda. Apa kia apa dokter. Wang pong na meng bua apatok sa hango yate sa hataw iyanggi. Taningay ni taman hangsin hanghi chen mga busi sigma. Yung media control na meng bu chen mga nang. Yung let's say digital age information chen mga nang. Sa mam sa daw bu information. Anyo katalana hataw chen da Generation Z, yesigma Gen Z sa nicknang, or Alpha Generation so nicknang. Tawkay taningay ni youngster lan, imanda Gen Z lan sa hadaw inang. Asungwan da ya oku, yataw oku tuy nan jiya, hanghi jiya ma niya siya mataw oknang. Anyo taman na juwan yu jing. Jahakia means global village. Tamana taningay niya. Katok niya global village menbu ngonang. Tokay tamana hanghi alaw ganda foreign katok ta jiyabe hanghi ngay sa taman sing oknang. Lebu jama tani World Cup taman kongtum online lenang. Tokay hangsin sepajam okpu, nyai sema ngo okpu sing okpu katok nyusi. Yung patpu, yung toklebu, competitive katok nyungwana. Informational overload sometime, or sometime misinformational overload. Anyo tamana climate change, wang yin chele bu katok ma. Politically unrest. Taman politically siya yung unrest. Hokpu, ya tension, ya okpu. Hataw mango na. Anyo crime, sikama. Yung increase na miyang bu every day. Tawkay taman, ayan na, dyan na. Shipnik po mango na. Job pressure, taman na halancing na. Job yadaw po. Kam ya dobu. Anyo generation gap apahe anyo nahalan yung gap ngay nang. Anyo nahalan siya. Yung confused apung ya dobu jen. Economically siya tamana yung maya toloy maya ngohubu yin. Ayin. Anyo hakpala na yung hak nang. Tuinan bulan na yung tuinan ng ngay nang. Anyo, taman katok nyo
we are driven by wants, not by need. Hang hi wong bong hado the yele hapui teman hang hi yahu hado katong nyu kia teman ngonang. Etik na meng bu ma ngai nang media the phone pay etik na meng bu drug etik alcohol na meng bu ha haying ma etik na meng bu may ha bu da etik na meng bu ma ngai nang. Anyo teman ayana online ma 500 kadalanto teman connection ngo ok nang habui even 1000 habui nang ayan ma cha ni he nang pay ngao nang relationship nil. Anyo teman ating lakuma teman ayan ma ating lakuma yung te amin shift na meng nang itu hosana hoy na itu isong logo ako takwa tu hosa hoy na no hoy na yung pungya to bu anyo teman na shift na meng bu ating lakpo ma haka ngay nang to kay tanibu chen na tanibu chen ma apa cha awang ba hanghi ling lakshi itu ishawa hanghi shi kawang singbu kata cha na meng lakwang pong hatawa tebua hatawa awang ba tu ishaw asungwan da Israel bungauma Jewish apa cha kawang singba apa jana menglak hagalay ma noksa ya fen lili ma iya noksa da no oklak yasigo ma yak teklak pa jana menglak noksa sangwan da tui da anyo adu baywan da iman oklak okay Israel Jewish ayan ma apa cha kawang singkama hatawa ayan lingatam nang nahalanjing ayan imana lingatam oknang sa inang tamana hatawa Deuteronomy chapter 6 verses 4 to 9 Matthew chapter 22 verse 37 dalay kamayong hadaw Israel bungaw ma kawang singpu apalan tuisyo ni oknang Joshua lepu jama Joshua iya nau meja yung wang nguibu abaja abaja na mengyangki iya ja chisyo ma iyangki tau hayang tinok noksalan temana yungwan ba sosanlak hadawa yung powerful wongo bu ngau jaja tau ioklak siya ya ioklak amin logot itu kota ko bi kwele amin na paribo nang ioklak siya apalan nang noksajing nang ioklak siya nang nahalan ayen singya nang syako ayen singya Joshua konggom sing nang i mungham nang i noksha kawang ta tinglakpo anyo kakshubu noksha tau kay i oknang tau anyo taman noksha yungwan ba da shoshandak hadaw i oknang anay na kunyo ba bola iman Christian kungtab jing na kakshubu bayong jana mengyangki fikir jana mengyangki apa kia Christian landa na manobu iya asungwan da practice na mengbu yung wang na nga authoritative kata hadaw lingdaw hadaw ye jiba iya jele yang nyai shema iya na mano Christian kungtab haga jonyangki Tokay apalana haka noksalan chonlakyang hadaw lepujana ngina oknang. Taman noksa kawang singpu noksa nameng hasikama taw tebua awang na tamana yupu kambu ya okla ya lakongpong
worship, family worship. Hadawa yung wangpong na miyang nang. Over tamana nok sama yupu kampu yalagay. It provides systematic discipline. Na halanda siya nga hadaw hibak ma ngaw ok nang nyaw ok nang kawang ngaw pay cham siya nga hibak ya ok nang. Hadaw kibua yung qualitative hibak jang nang. Anyo hadaw kibu ngo kama tamanda tation buma yung wang nang ngolak. Anyo kawang singbu nahalan chong na tam oklak. Apa cha hang hingao I tui show ma ni oklak pongpong. Kata atama apa atama yung nang nahang na yatay. Nangahangiling busi sa tinang haboy nang yubnok na yatay. Nang yuyub hagay ikama nang action he ngawa jahaki yung ngoya ataw nang sinan. Okay. 1 John chapter 3 verse 18 ma. Hayimlan tamana ngaw ma yaji hapoy tui show hayanga ngaw ding fay taken ha. Actions speak louder than words. Ataw naman teha Noah hibak ma yung yamay bu hibak sa corrupted society, corrupted chenlalan, yung may hibak sa ngoyang buhay. Nawa iman ihalanda iya yung influence na mga nga. Imana, they could build an ark siya. No na. Ark tu, ito bo tangor bo tu, tay koripo parise. Kawang singbu ma wongo na. Ayan ma hangi payaboy ng oklak. Dawa hataw saki. Kawang yising kama atu paywanda ya okja. Taman ye day nang haboy ng kawang sing kama oklak. Ya jelelak. Ya po yuy anyo yung yang nang tay oklak. Ling oklak. Joshua noksha kawang da pana payanggi. Anyo noksha yung maya sing hadaw jing na iya okpu. Daw hey noksha. Noksha tamana yung wan bada shoshan lak abalan. Tanin ng hadaw oklak siya. Nang nokshalan singya. Awang na kawang singpa payonglan na mengha. Anyo noksha tamataha kawang singbu. Kawang muhiman po mong noksha na menglak sing na. Secondly, tanipu jenma apacha ahalanda nokshalanda kenlak. To love your children, to love your wife, to love your neighbor, to love your society or nation, whatever. Kan buwa angan wong na. Tamana New Testament ma apacha kan bujang lewanda yasan lang. Hadawa Luke chapter 15 ma buha. Hadaw pungaw taman ni oknang. Iha hasan bo benbu. Tuiling yapoy. Ida ameng winang. Amen win oknang freely. Ilayi wanda po na yana. Shapsiya kana apa po na yana. Hasan meng tayapoy. Hadaw yateba apa kanang. Tani ngay ni noksama kanbu yanangbu. Bankruptcy of love. Hadawa ngin ta ibu saya ji.
tuy nan bu sai ji hapui bankruptcy of love kan bu yan nang bu kan bu ma tuy nan bu anyo inanyai bu ma tuy nan bu anyo respect yan nang bu ngau ya jai bu tuy nan bu hado taman noksa mangonang research ling yambalan imana ibua apa yakan kema nahalanda hanga effect na mengu shi kema 55% crime tui meng lingbu crime I don't know pia kam kora pacakan na malnu loko malo chur kora crime hadaw tui ma 55% increase na meng nang sina 40% na illegitimate birth sati yayaba nahalan puna tembu 40% effect na meng nang apa yakan gama 30% teenager lan suicide na meng nang suicide korigana mura ini ka bisi jai ano 7% na juvenile itu 20 above years na pungjakan jur kara manulukot mara rape kora idukan ulay hangsin sabusi yakan gama kan buah kawang kaman papu ngaugeng papu nangakawang da uwang na kanto the first commandment second commandment nanga katalan da kanto hadawa nang noksalan nang halan da kanto nang syago da kanto yupilan da kanto anyo kadong nyuma ngobu katalan da kanto anyo kawang lingbu tuisyo lili hadawa kawang hadawlano kawang kanto Tamana 1 Corinthians chapter 13 verses 4 and 7 dalaiwanda hanghi ngopusi kan buah hasen let me read hurriedly tawa hipak ta jangnang hadaw jingna but here kan buah nan okpu Taman nok sama nan okpu yanang. Nangakan kama nan okpu ngolak. Sapsinang kan buah magyadak. Yonga lawa yaho. Oh yada, not proud. Yesu bu yelling kan buah yui jingna hangu yayam mungsi yangai. Yung mungsing ay buyang o taman noksama. Haboy, nangayakan kama hatong ay lakay. Kan kama hataw yung ay lakay. Haboy, asay pay sunang. Asay da mengnang. Asay pay munghambu ang nang. Asay pay nan oknang. Hangsin powerful. Wong opo kawang awsi. Taman apa ayan mahataw ngo oklak siya. Anyo ayan mahataw ngo oklak siya. Taikan na ngobo noksa taman lengnang. Nahalan hataw lengnang. Sekolah no hataw lengnang. Iha sekolah na hataw lepu jana. Iha taman na sekolah na taman noksalan ang yangan numan pay jingnui lak jingna paynang. Nangayakan kama ayana hanghisi. Nangayakan kama ayana hangsi sangbusi takbusi taman na singnang. Sekolan singnang natanan apalan ng singya. Apa anyo
nok ya yang ang yang tu numan phe nok na meng ha to lui mai bu jing mai ngo bu na na ok bu mung mai bu nok na meng hu bu jing na numan phe jing nui bu ngona to khe tamana apalana numana kan lakyang hang na si kama numan kan kama automatically nang suko kan lak na halano kan lak hataw ibu nganang to kay taman cha cha pay taken na ngolak ching na cha cha pay respect ngolak ching na anyo honor ngolak ching na taman ngang lakong pong nanga kan kama hataw ya chung ngonang si inang ya chung si kama unconditional love hataw to pabuda hataw nang lai nyo na hataw pabuda hataw gechi hangsin pawatik po hangsin ngin dai bu nanga investment ko hangsin hibak yayangan nanga namanobo hataw lilia unconditional love okay nok sama hataw apalan hataw ngokama jingmei ngopo nok sa nameng nang tani bu janma apacha hibak palak wongbong nok sa landa hibak palak wongbong apalan hibak pa nok sa manahalanda namanopua yo nga wongbong nameng nang chute he jilo maya develop nameng nang sa inang apalan na hibak pa kama anyo wang lam maya chong na tamnang anyo nang samay bu hibak pa ngokama nahalan iman lai nyo buma improve na meng nang sa inang anyo moral values samay bu wang lam ma siya life skill tui ling bu tui iman ma hangi hanghaw ngo hataw ngay na tamyang tui ling bu life skill numan ma po sing ok nang sa inang. Patient po ngon na tam nang sa inang. Okay, in the Bible ma, Abraham, Jacob, Job, imana hibak ya ihalanda. Kawang ngaw, nyaw yangki. Anya Jewish ngaw kam. Yung maya. Nyaw yangki. Hangi sigama, iman jing hataw singkama iman again lingnang nahalana nang hibak yahunang nanga papu fi yonga nanga lain yo lakjing na yonga ngin wina panang hapui nanga hibak pakama nanga nahahay nang ayen ma trust cha pay trust pilap na meng nang sa inang okay nang hibaka yung nahalan jiya sukolan jiya yung wongpong ja money pays fees comfort but time builds trust atong nang Proverbs chapter 2 verse 6 nahaja da i hangga ngolak nyaw damdaw hayang oba i lungmay na menglagay iya toba te tolak naha sa kwaja hataw iyang ki tawa hangi wongbong kong kam daw nang hapui apa tamanjing hipak yapaok iya kan bu yeshing sa kwaja shapa apay shap yang hataw iyang ki teman konjung school mangowanda hataw siya ko hostel mangoyang ki anyo iya yung lonely apa kan bu yeshing buching na apa hipak yapaok buching na iya shap yang madam ajing na yup na tam kay siya bayang ki hangsin nahalan ng yahubushi ng hipak yahubushi ng singya ng halan ng pay abni logot kilibule mo na se I know taman ahulan ngo nang nokma
imnia apa pe wanda nanga outpost mongoya bui nang pe wanda hipak winyang iman pe ngoto iman pe na manoto sa hato ihunang in short apa nang singnang nang hipak ya na halanda kunta hangsin short kunta hangsin mobile mango nang singnang jingyang ma hangsin kem nang singnang hapui yung sinyawa nang hipak ya ho ngobwa nang sekolan ngonang nang halan ngonang a parental home where you can eat together, have fun together, pray together. Nyuba ngobu noksha yahuna mung maya cham shahabu mung maya kawang pe yupoku hadaw yahuna Paula Thessalonilanda hengbua apa ihalanda kanbuki nomanda namanda kanang anyo wang nang na damnang tauke naman kawang shoma wang wibu ayen ngodo wang wibu shikama nang tui shoma jia ngau ma jia wang wibu kakshu bu tui dingdo hadaw pola ibu ngonang jailebu petbu katok nyuma teman ngonang tauke kawang singbu apaja na ngolak jing na ngangha Joshua kia noksalan kongkem no kawang singbu noksa ja anyo teman noksa kawang sisoma teman sosan lak sa yongbu noksa na menglak jing na ngangha Let us be reminded that we need to be God-fearing and our children, our family need to be filled with love. Sekolan apalanda wong semma teman yaha. Temano ajinga nana noksha na manolak jingna ngangha complaint box teman complaint box ngobu jingna natanan jingyang ma kemhunang nok ma yayihu hang na sikama sekolan tek hadaw ma ngobu jingna okay sekolan temana hadaw nana noksha amay anyo apa maya apa yamayaboy nang natan ba yamayaboy tawa yung hope nang yung munghambu anglak one day my husband will change one day my son will change hadaw hope kawanga hadaw ibukay kanbu ngolak anyo munghambu yanang bu katong nyo munghambu yanang bu noksha na menglak sing na taman yalinglak anyo apalan you impact more than your wife abnila ka may kibrado nang prahi kaile pacakan pisiloy itu kane you are very important abnido pi si important nok sama jia society ma jia pumay nok ma jia nangayong important kata jan na mengna tokay nang hipak yahuna nang kanbu yahuna nang kawang singpo apa na mengkama tamana yung mungay nang anyo tuloy may bunok siya tamanling oklang kawang may mansi Umainok kaya monghima pabukia awang ba Thessalonians apong I aleng panbecha mu panbe I dengoya tomaya phanyanga kawang ngau yong mayanga apalanda kuinya ye nyaw tambu ini speaker minyong bupanang kawang nang ayen henge tuisau de cinde moiman to jinghabu sakim khaima ngau pha cha I mai ngau lak jingna si yong hipak lowe yo patanyeng ki
จิงหาตมันเพย์ correction จารีอิสิกมาฮิซับไหมทีนี้ตัวยังเอาละแค่ยาเสด็จงอสิบุแห่งไปฮิบักมากาตาตั้มมงจังมาตายะตัวจิงหาจิงฮิซับไหมเงาพระเจ้าเอกอีหุนังกีตมันเพย์เล็บปุจามตมันไตดมฮิบักพี่มาจนไปนังอันนี้ไตดมลกปูลานยิสิกมาเราปอลกปูจ่าจะกิบเขาอย่างเพย์มาตมันกุญยักวังละมาจิงหาตัวอยากพาขกหลักตัวแต่จิงหาใครบุกี้งี้ไปนั่งกีตัวจริงเนี่ยตัวเคลปในเมืองบัวยองเฮมลกปูลานจริงเนี่ยสุยองไม่นังตัวเอาสินะตัววงยังเคลปในเมืองละไก่สินะลกปูลานอิมันsatisfyในเมืองนังทีนี้ตัวมันลกไปเฮมมายองไม่บุจิยองไม่นังบุยใส่อิมันฮักยมงหุมมาแต่นังมงเฮมนังอันนี้วังเพ่งจ่าอินาฮัลันเดตัวมันอิมันมงมินไม่กันนะเสตัวมันตัวน่าฮัลันยิกปุ่นหัวตัวยักพาขกอย่างตัวมันยิกนังตัวจึงในวิกลักฮิปอกมือออกปุสินเนี่ยตัวมันตัวอิมัน encourage ปุจจารีมงไม่ยับปุ่นในเมืองมาตัวมันมุยลันเนี่ยตัวยักพาขกปอยองไม่ขกเขาเสียตัวอีตำนังกี้อันนี้ตัวพิจำเสจ่าทีนี้ตัวตัวไตตัวมียาวันเดฮิบักยูบุลันงอกมาตัวยังเอาลักเสไตงอสิบุให้บุฮิบักยูบุลันยังนั่งบุจังเนี่ยป่ะตัวเงาหูไตนังฮิบักจ่าจำตมันกาตาลานะเสียงบัวเมื่อกี้ occasion ยงบุไตตัวมียาวันเดฮิบักมาบุยูไปนังตัวกี้บุยูวันเดเจอเปอร์เซ็นต์ลานฮิบักยีพากมานุมันกาตาอาคุงปลีงางวยฮิบักยูยังไปลักตัววันนี้ฮิบักยีพากมานุมันมงจังไม่ลักอันนี้มงเมียงลักมุบปุงไงลักโนตัวกี้บุงลักตัวจริงเนี่ยทีนี้ไม่นังให้บุงวิกลักฮิบักมาฮักกี้บุ printed program ยาวันเดบ้าอาศัยจริงไงยิมไม่บุกี่อย่างนี้นังกี้ตัวกี้ฮิบักยูหูบุญเมียงมาตัวกี้ไตตุมอายงยาวันเดนังนุมันอาคุงอิสิกามันยูลมบาลมเนี่ยเชียล็อกคูบุญในเมืองมาปุไม่นกลันเดกอมในเมืองอย่างตัวมันฮักกี้ล็อกปูออกลักเชียเสฮักกี้ตรงกับมาไม่ปะกี้เต่าฮักกี้ไตบุจังเนี่ยปังยูฮักกี้จำวันเดจริง suggestion จารีฮักกี้อาคงดีตำนังเงาวันเดปุ๊บตำงกมาอเมงวินตำภาเสอาคงเดยปตัวบุตรเงาลันอีตำนังกี้แต่มันจำเสโลเคเลยลักจริงนะเสตัวทำล็อกลักเฮมอีบูขอบลีลิม403หาตัวเอฟไกตัวเอฟงวันเดตัวอาคิมเนี่ยตัวมันจำสิบลักจริงนะเสเอฟยบปุ่งอามิกใจให้กี่อีกันนิ่งอายันอเมย์เมงหัวสุบุอาบาลันทีนี้งาอิมันจริงนะเสกาวงเดมิญงพาลักอันนี้เมียอุยุดลันตัวมันมุนดาวน์วอร์ดพีบุตรตัวมันbedridden apalan mabu reverend lan ane retired pastor lan iman takpu sileng malam yang mabu haki ngige tau jingne se iman kia takpu sileng ma khumjing de pai hu ya po ya pai ok pengobu ausin apalan haki ngonange takke ngopalan iman jingne se mai tambu ya yang yupha isibu ame nguiklak hanyu ni pumenok kaya tambu taitam tau jingne se taitang yupha lim sibu ameทีนี้ตัวมันหาตัวไตดมจึงเนี่ยตัวมันกาวงเดวงยูยุบยังวังบุกี้ไตดมยองไม่เยอกตัมบุจึงเนี่ยกาวงเดมิญงพายังยุบฮะอันนี้ซาเอเปตัวบุญเมียงมาตัวมันมวยลันจำเสยยองยังเห็นหรอก是吗？
upai bu ngau mik ya yang teman muilan jam se yopa Chau ba yen mung tang kawang upa nang de kim yen nang ba minyong bu pha boi hi hi bak heng yen amai tang ma kawang nang tumande hi phi bu ma kawang nang tumande pawa yoma payenge kawang nang achau ba minyong nang ge ni au ba episium umay no kayo ba hato taidam tam ye ba nang de wong yu yang yop yang tambukie ini hato pa ni chingna se uba taidam tamenge ini aushin hato hibak ma ayen amay me apalan mo suya bai iman ayen chingna se uba nang de minyong wan bai phanenge ane uba kawang ini takai tin bu yapan ma kum chingda ne bai yopu ma bu reverend apalan ma bu nang sosan palan nang sosan yulana takpo sinlang malam yang ngi ke iman ayen chingna se taidam yukuwai nguik lak hibak chingna se pa kawana iman ibu angan nang iman de nang apatam siyo wang dang ayin kawang ane yilak pa inya nang de kadunya kan bi bukatala na yok patanyeng ke nang khong kumbu nang okopay tambu chingna se minyong bu pha boy may no kay nguik lak hanyu ni alak chingna se tambu taidam tambu kawan nang yaha chaw lamoy bu kay samay sa upa na opungi na tamha uba kawang ane yilak pa tinyi do taidam ma kawan nang de wong yu yang yopa kungwang bukiya upa taidam chab macha sa nang lamoy bu okopayeng ke kawang nang de minyong bu pha boy kawang sa nang ni halan tuman yu kan diyan ni taining isa nang achaw kamching yameng bai bu manye sa kawan nang yaha chaw tuman de chake nang apaw ti kang tampaw se yani dai pe nang de muhiman mong angan yu ng nazir bu chi so Christ min job nang ke upadala ase nang yaw